Hini yang deng manja press club amahang ke tek arni katalon. Longnit High School along ingdeng sirkep ka Charlie aso marathon pan free bicycle ke ron pon ajay me ke pamon pon. Kang chilang so langsung ke dam ke wenga dolong prabjin pen semar pon angji dena rong kar below Charlie asong. Kardom pinia bertalong peneli sami monjor singarpi. Pinia birtang ton pen arjik tha. Kedam teng phai kunini phai koira ke thomar ni manja press club ingdeng hiniam hang ke thek arni lang bukolong ing samjin pen ke pachun pon. Kedam tang suri hini ra ing koira isia sengkan phai kunia chikluni phai kora ke thomar ni manja dipu longnit rong plimpla malom ke do apherang ke tum chingrum si manja press club pu amen irposi parjapon. Labang sopar Japon det pen pininga sengkan anke kan hini nang plengsi pini phai kumia chikloni phai kora ke thomarni langbo pualong ningkan hini ke chok amai padopon. Labang swamaya long manja press club amai phu mongol singing ti pen mai chari posi kongchen bang joy sing singer pensi mai ke phalam the thang pajermi po. Lasong si kachop hapon aluhi sarpwa man pen kachetong dun District Press Club of Karbi Anglong mate DPCKA amai pu diganto terong adun tu aluhi man pen kachetong dun DPCKA along abidi sar anparta sampri kimi abirta pachatak alu thui ahem pu kiri ronghang manja lems achairman Jameson ronghang manja bazar committee amai pu mohon timung manja forest range office along side kwatum Lumbazong youth team amai pubarin Elvin Timung DPCKA Klembang Dihun Rembang Arun Lekhe Pathu Chunbang Mongol Singh Inhi Pen Chenglok Minang An Man Peng Kido ke theke dinga tom chetong desi RDP dun Lasong si labang swaja me ke deng ponalong manja press club atumahin penta District Press Club of Karbi Anglong asarpu arumalong si dodun Kisung ki boy pen Chenglok aportina huta nang chirapun Lapente MPC Agarjian ke nang itum henlo kupen DPC ke amai pu digan terang arideng tuning rialo mate pinpura lo pipa jerdu anparata DPC ke terona sang hua hien penta thir thep alang chak tipiteka nili adun thu alang itum ban nili phan District Press Club of Karbi Anglong si manja press club unta nang chu pau dun poku alang itum alu nang paji tanglo asi pini nang itum pado we thenglo dili ese District Press Club of Karbi Anglong mai puhoi pe nang itum manang deng ponglo busi dili pangda konig lo ahok lo tema dili kalam de ninggeu thekhe office me ite thini kini ye ngalalo media tum ahok lo aja kong thetan binong pen labangso a media tum joine isi aracharya sombhan pakret buktaun ba angsong inghuton faktaun tame ilitum ajakong theulo pura ilitum media tum ajakong theulo pura labang so jakong misuse jedat sikime ilitum labang so ajakong thetan a media ajakong labang ke ilitum aprangsi ilitum society fan ke mesen atowar ke paklang kon कि मिसे ना तो वार के जाप होना फांसी ले तुम यूज नंगी किसी नीली कर दो ये फिर अंके क्लाव रख पैदा अजीब को जी फिर मना चुनेंगी कौन लो नीली ना तुम कर दो कबे मंजा प्रेस क्लब लोग क्लेम रख पैद फिर अंके अकोटे इंजीर दो आना तुम मस्ताने पिनी इंडें हिनी अंगे अमागा थे करनी अहिर जुमे ना को जीर लो लापेन के बांग जिलांगानी आंसू से मंजा प्रेस क्लब क्लेम बांग दो आना तुम आंसों कालुदुन थेगी अकंग तु yang den kaludun thegi pat anam hirjume thang pipon si dilam thela panpen pajuri ko asal hai mang che than chimun thegi phan de pari pon thegi phan sile tumang ke bang society plan pan iselong ri plan iselong ri non si ile tumanong ri long si ile tum choklem ke dam ke tumanong ri ta pregalong ko pisi klem ke dam hala gele tumanong tinili dang ke ke sita mele tum therang ke ang bong sile tumang ke hadap na ko therang ke sedam sirang penel tumbang sobiu tali tum dakwan pensi hamu adimanong mangkala sonsi klem dam bang lo charli hin mangke bang sonsi bang ke kachi hoba nasini tumalong rista me
lu Charlie hena bangke itu kangku pani pan pula ke itu bangke apa son se klen ponangi lu Charlie hena bang itu mang kur ponangi ahai duta ki mele tu than pon thek nani ile tum mane pan do her lu calling le hala pan ile tum ki jong ra nai galu hala bang pan ile tum lang nangi kopi athesi alang pan ki do her lo kopi athesi ke ber her lo punas ke chok che do lo hala bang ke ile tum angkura pilong ka hilang nangi ya tum ka chini nangi ya tum mang ke ile tum lap man sim tum rat apan tum khalangi same hala da ning hange da ta hai komani fan doi ha jibe sitame kopi the se lang te doi ha na ko basi kopi po se port long tame li tum me ka thimo si komani fan doi ha lu sitame la so abang tu kan api ke nang ba chon to lu pi por lo athela bang ke long komi me la basi hala sona long tame li tum mang tame ri tar li dun si kopi a joine sila so a sai kan lang nu nang ki manang kok ma la so arpu ke li tum long si du ili tum hello ili tum ke bumua megason ke thoi megason se kai tame ili tum bang ke chirok tok nei bumua tum ke thoi tum ke bang bumua tum ke bang ngun thar rok ang song ing yaro simas tame lang kichu bang bia dem bang ka halong le long se do kichu jon klim rok tame hadap nang chi char se ngun thar throk ta lang nang chi char mang se lang sapi lang ne asana taksi ili tum tame kodane ke chok che do polo te ili tum tame la bang ke ili tum direct kalis tame indirect pans tame li tumang ke poston si halapan ke paking lima laki li tumlang arpu thilu Lakha ingkoi Singhason Hawar Long Nit High School along pini phai kunini phai ingkoi rapliar ni ingdeng sir kep lo Charlie bong mamar atum phan cycle ke ron ajai mek ke deng pon SMDC Amei Phu Anparata D Phu B.Ed College a Principal Dr. Lipson Rongpi Kachipahen Phu Ponpen Cycle Keron Ponajai Mekalong Singhason Local MAC Anparata Caribbean Long Autonomous Council EM in charge Agriculture Land and Revenue EM Amor Singh Tiso Chitong Hinsi Pinang An Zimesonalam Phe Khangpon An Chotakali Non Ke Wangji Ingdeng Kep Angdeng Asap Langalong Ke Tok Dungji Atuma Phansidami Bohi Kolom Dode Thoke An Sedami Nang Chira Pung Popuda EM Amor Singh Tiso Hinpen Lamchak Chikipon Lapen Bangso Long Nit High School along Pinning ke Bang Inkora Hini Ang Bong Penta Suarlo Somardet Lasi Mesen Ang Thekman Vek Nang Popuda Pachipo Lason si Bang Swapora Hot Hawar Kehar LAC MLA Dorsing Long Hang Sidami Chitong Nisi RD Dojot Alam Phe Jai Dunsi Mesen Ing Samjin Pen Cycle Kerona Jamek Pachipo Karbiang longang bong pen kachit thang dun klong alang sun kang chilang so ke dam ke wang atowar pi mate jang mi be arong la pen sarlip tok bi arong along ki do theng pia do long ke no par pi ga jok lo Charlie ari so e jang atum ke dam ke wang ka siksa pa jok ponang ji pusi den arong head branch Karbi lo Charlie asong ahin pen kachuning ripon pusi nili tuma pherang ke Rajib be pen bertanang pale No Mati constituency ke parlopon denarong ahithi adung ke do jangmi be arong lapen sarlip tokbi anparta kangthi langso alangsun an kachipho thur atowar pia dolong pinnang anani kantong kitame theng pia dolong kasemar ponchotena jo kethiro thip adolong ka be pen aphong haladak arat atung kidam ke bang kasiksak kachetong Halapulo Charlie Ari Soi Jangatom Sedami Kedam ke bang kasiksa ke doko kajok denarong head branch Karbi Lo Charlie Asong Ameipu Welson Rongpi lapen Ari Sanghwat Mahin pen Prap Jin pen Kethir Thip Adolong Napi Ponang Chituki Caribbean Long Autonomous Council EM BTS Inyam Khan Kachuning Ri Padipon Perangkaitan han pasro pilo nilitum ke phateng pana por bana pelipot pini nilitum labang sodim nangka humri pen labang so adelong denarong pen kahelu kilometer phobak do laso adelong jangmi be rong adelong lapen kaibong krorong pen birwar ka cheleng adelong laso bangso towar lage kangchi ini spot kedam main road lo prang ben tame labang so towar cheleng bom lo lasi labang so adelong ke henu pen minangan arata tumake sung dolo log Charlie tum school kedam ke bang pusta me ka siksak dolo lasi labang so School kedam kawang kasik sak labang so theklong sinil tum denarong kesi abitung pen chelang si nilitum pini nang visit lo labang so delong theklong pen mangke condition henu pin lo lasi nilitum Karbi student association hin pen ka chuningi kang tung bangke lalo local MSC iya make hai rites ingi sarfan tame labang so delong prabjin pen
kesilam serai fansi chuning rilo jongsi alang tum akimi RC bridge sengsoni poi phit sistemi labangso adalong bang la thingpi adalong sistemi repairing bang pison te mesenji athe labangso adalong kiso kyun e punon log charli asumar puno kedam ke bang siksak thipiklo athe delong bang kibak adim thi ulo lasimo accident ka dukawi dokok thai lasi labangso kisung phopia frang si ilitum frang ke bang ke mesenji phan labangso delong pa meseni phansi chuning riglo toar thilata puthak ekdom sung pian lo kedam ke bang kang thila so kedam je toar ta lama lo lasi kekeng na ya toar lo lasi school dun so marta yo ekdom sunang tuk tuk yalo non bang ke garian ta ekdom dam sai bilo gari thepu dam long lelo non ma kekeng penan cholo temun ilo tempo ta ekdom masih cirui nang lap lo lo toar helo peglo ha inglong ari pensi ponang ini Keso ceponda. masih bak lap lo ya masih lason theng pi delong nang pi ver ayat bang e chok silo la sinon bang ke ekdom RC bridge nang pi nang po masih ke thei ding no handa chuning ri lo non malom so por phan birta moington accident আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ dihi namo puthot birta long wang thuiglo pinya da por phai kep ma lompen phuluni constituency lo phuluni revenue circle asai hema thengno along ASDC KSA KNCA atum chilang pet pen ka chisong padupon Non Karbi Anglong Autonomous Council BJP Sarkar pen longle mate miduan nam kipabat pikpena jok pinnang anak kisung dokokji athe inglong asu atung ke kiduk de atum saiding lasi midu ki papat pik pulote konat pensi ki duk det ki boy det rong asuratum ki piaja kong dona lasi lasu ki papat pika puthot kaya tengason pachi donang ji mate ki papat along chikroi dun thek thek pusi kache song pon along hang tarampu lapena phi isi lo top zir pen puloni revenue circular long ARO aphan lo pazirpo SDC KSA KNCA long live Kami tadi ke SDC tapi KSA KNCA siapa itu dulu mereka di dalam pelo sendal kubedi kaceraya te itu wa along mate air office along itu isi pintu lalu kepi panci sesonglo akepi bangal lalu kanjalo Thomas Council pen ke damtang jula jiklu midu lulia midu ke pabat premium kadu ke lak pabat saya pata bangke kanjang lo arat pan kidu ke arat pan bangke mi pilu lagi longle ke pavi japan selamati tapte longle di pan bangke claim lo laso patak sin litum Atubi 22nd November di Fulong kami itu Dona Papa dulu memorab pilo honorable PM Thomas Council PM Chief Executive Member dia menghang masih tumlo pidam lo lasi laswa en kita ketok kami en mohon kami jaga kami yaru kami pidam lo lali authority markan yang Thomas Council kali lam si bagai lalu la midu ke pamar pakai kan orang nak itu bari kado itu pakai itu langsung betai lo itu belum piteng lah. Memang kita sampai pen finish sekat dulu, pen ke Hamnen district itu pun, Bajan district itu pun, lalu kita itu atau pun masih lah reply bangen nonpu bangke bab, council lah kerja itu kepada dison dan lu pun itu bang, doang dia langsung bang. ASCC kalau si dewan komite ini bangke, akuntansi tin, branch tin, district tin tapi laso government council lah ini laso division, langin ini yang baru, laso division apa tak bangke kacing baik pada rada pada warda itu program konten kon bom, si rada tu kacing ini pola mabilo betul ke, laso se kacing ini sudah nang lah, abi itu kepabat, loke non ke karbiang loke, lalu cindi lo
Tahun committee kami, nol ada kami Pululi Center Town Committee. Kami facility ko pilo begelong. Sita dah longlia red papa delong. Longlia red papa delo, longlia bidu papa delo, la supela jok pakai rara tum no pakai pot khaina ke jipi dai bhan bidu jipi dai mana me tu dam dan denglo. Ate economic policy la tum dame chini lo. Rara tum kisung ke boydo. Rural economy la supaya kadu position na me pilo. Nasi la sona position se dolo la pakai. Nasi rara tum ke non pakai rat tum sela susesi rat ka chitu siwa ing bonon non pakai. Rat tum chini da athe lake party pola gailo. Tribe kopine tribe pola gailo, kopine party pola gailo Pede religion pola gailo. Aluti la bang puti la kadi banglong ke doa na rat pakai affected non pakai. Adu lo tal la pakai lo le pelala pakai le rock pola pakai. Langhen Pensarpin Pokro Report Cut News. Pinya Birta Bangke Kangton Iglo.